Hello, you are me, kachungkha hoya. Nathum na majuk salapaya EQ bangaina FEF Miss Entrepreneur India hi sanghakala kachihi. Ari ina mesaina hangmiga. Karesa da FEF kachihi Fashion Entrepreneur Fund kachina. Hi Ethumwui sarisak fashion bivang kakatom akanasaya. FEF Miss Entrepreneur India hi kachikta platform kalachika beauty eina business kamrok pamna. Kachichang mikahai kamatachi business eina masun laga WhatsApp room kachina. India ahup for eina pageantry sang kahai experience salak kahai malana kachungkhana FEF Miss Entrepreneur India Hili rather Ethumwui business idea hi rapai kachithai apa makana. Ground hingatanda funds kalakatem bingna sakachithai hangachithai chi samhang khavai ngahanda khalei finalist ngachai chali ila nganingdale. Tangkol na apasada itum sari sakripikta shanvai chonvai ayayavu aina experiment sakyang hi Ningshinahairakho ka chimang madingla ihi Ethumwui ngashan mashiman ngasakhai la theikhui apong akana. Iwui business idea la maron hangchitega yari na humoram li theikhui khavai iwui social media with stories, reels, posts katahi yang mida interact sa milo. Nathum with responses kapaning theikhui saikorana shankwisera. FEF Miss Entrepreneur India hi kathamamay da sarakala kachihi mathamay da theikhui lekha bitch to get rich hi geo hostarly bayang miserlo.